separate administration demand tawduna Churachandpur khongsa chatre separate administration yang tongan ba demand sing tanduna ngasi Churachandpur Kuki group singna khongsa ama chatre Kuki women organization for human rights na sinduna chatkiba miyam gi khongsa adu da koite village ground da pura matong da tuibong da laiba wall of remembrance pawba chatki khongsa adu da sargu yakiba miyam ne ambush tawduna pastor ohum hat kiba gi justice panghalu. We demand justice. Respect human right are our rights. Nscn I am stop haiba slogan sing lauhi khongset aduga loina Kuki women organization for human right ki maike jagi tongan ba demand sing yawba memorandum ama deputy commissioner ki kuthang the union home minister represent ki demand sing adu da Manipur da hanna armed forces special power ek afaspa thamu Kuki jo area da matik sana central security force thamdana micham miyam ngak selo pastor hom hat ki bagi thaudong awang ba thakta thigalu Job Commission amasung Nscn IM ki bathakta sabsaba action lokhatlu Kuki jo village ngak sanaba village guard form tawada legally ayaba piu Kuki jo miyam ki oiba separate administration ama lahilu haiba demand sing yauri. Manipur naron sangsi lakiba Myanmar masa ani phare Myanmar romdagi naron sangsi lakiba Myanmar masa ani border pillar 102 ganak na laiba Manipur gi nambi sakul dagi ngasi state police amati Assam Rifles ki kanguna team amana phagat pungam khre hairi Myanmar masa ani aduna tangkhul purup ki misam miyam gi yum sing namphuda sangsi laktuna pochai huran ba miyam gi property kaya manghan takat bagi thabok sing sathaduna rakhibani hairi ba narco terrorist sing aduna atamna tangkhul purup ki yum sing gi manungda Denis chingthung kawba mi amagi yum yauri terrorist sing aduna Delhi gi yum da sunam phuda sangsilak tuna pochai huran ba polam kaya thuga yekhai duna manghan takhan ki bani Manipur gi nambisa khulda hojik makata na state police Assam Rifles amade village authority yaw apun ba khutpuni yamna section of action na thiba humba gi thabuk sathari hairi Manipur government na foreign aggression lakshin bangam le hain haijar basu taseng na state asigi security gi phibam da hojik su yamna sauna wahang hangningai oiri Pung kun mari gi manung da naga taruk thadorak trabadi rescue operation changlagani ZUFK jelarong inpui singna defend tawna ba chapchana lepli haina ZUFK na makatari tuminna laibagi thawang pang dabani haina lauroi dabani IM naga singna tuminna laiba amasung khangba kan bagi thawang pang dabani haina lauroi dabani isagi lam amasung saktam ngak senaba matam pumna makta sem saduna lai haina GPRN gi Ministry of Information and Publicity na thadorap ka serol amana phongdorakli serol asin hai Southern Nagaland da Maral Lejadaba Micham Kaya Sibagi Thaudok Thokliba Asida Thamoi Sokna Nuaitaba Pui Kibada Defense Partnership Framework ama $1 billion mangagi investment package ama amasung energy agreement kaya marup yanaba purakre UAE gi mathakta handak chotharakiba taxing adu India na kan condemn tawkiba adu PM Modi na amukka hanna chena phongdoki amasung UAE gi leadership amasung miyam da mahaki leibaki sogatba phongdoki Strait of Hormuz fauduna aso engam thoktuna chathok chasen yabana regional peace amasung stability gi maru oibani loinana global energy amasung food security gisu maru oi hariduna mahangni ising lambi adu asoi angam thoktuna chatpa yahanna bagi India gi mayek senglaba firef adu so phongdoki khongchet adu gi khwaidagi maru oiba fal amana UAE anti singna India da punna $1 billion manga investment tawna balaw thokre Emirates NBD na India gi RBL bank ta $1 billion ahum invest tawgani Abu Dhabi Investment Authority ADIA na India ki National Infrastructure and Investment Fund NIIF ka loinana priority infrastructure production da $1 billion amathadagani aduga international holding company na Samman Capital of India da $1 billion ama invest tawgani khongchit asida akanba defense relationship ama oina laiba ani asigi marakta framework of strategic defense partnership ama sahi tawnakre masida natana khongchit aduda atai sector kaya marumda su agreement kaya tawnaki PM Modi na mahak putaramna okpi bagi damang President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bu thagat ki amasung athuba matam amada India da laknaba mongonda invite tawki Abu Dhabi dagi Prime Minister na Netherlands Sweden Norway amasung Italy da chatkadaba mahaki makata ba khongchit ki damak Abu Dhabi thadokre mahak me kunda New Delhi da halakani Thawal Kaithel da Bisal Mega Mart hangdokpagi mayok da Kaithel phambi singna khongjang changsinkhre Thawal Kaithel ga naknaba police station gi mayok na bada Bisal Mega Mart hangdokpagi mayok da Thawal Kaithel phambi amadi Kaithel gi akoibada dukan phamdi ba singna khongjang chathabaga loinana Thawal Municipal Council gi office solon senkhre pausi na hai hauki ba April kuntha da
ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯄꯪꯂꯥꯞ-ꯂꯥꯞꯇꯅ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯥꯔꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯆꯥ-ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯔꯣꯕꯤꯇꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯦꯠꯀꯤ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁꯤꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯥꯔꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯦ, ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯦꯜꯍꯨꯟ ꯍꯨꯟꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯁꯤꯡꯒꯠꯄꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯥꯔꯠ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯤꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯥꯡꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫